Kyrmen Foundation cirup ia kerelang wa karang dajit United Football Club ni ga sengi da Sdang ko ya kachlem ACK ke wadai makna nei bentaki khna ke East Jañtia district ki wa sap yalehbol ki wa hapo chi paus nem wa hapo khat arsenem chenrang wa kanthai ya ga ni kachlem ACK da tip kam ka kansai football coaching program ko bo ne chi snem lenter nei benta arspa angut ki khna wai ki khna ki wa cha sikai to ki wa da debjit kansai lang bagat trail wa da penman ha ki banai wadem ya ke ACK ne ka coaching program dapan man hamadan yaleki ka din chendrum East Jañtia district we the ACK da ki coach wa ki bro karang dajit United Football Club ka thong hi yong ka Kyrmen Foundation lang ba kan ka free coaching to yo pen pli chu chu ye sap yaleki bol ki khna khnang yo yo usai biang ye ki yaleki wa kan sai na po ka thain East Jañtia ki wo mi khmat ya ka jala wa kari kam ha ki por na chwa hagani kesengi chwa wa Sdang coaching da em ga yalang tebian nei benta open e daw pen e nasip ye ki khna kan thai wa chenrang hei em lang ukar mention la montri sarkar uwaman le uwa pelut pesep ye kani ga free coaching nei te Eugene lengdo president karang dajit United Football Club ki MDC ke JHADC wa kan thup yo laski rambai deputy CM u finance bare MDC ka thain u MLA varim ga cleared constituency u Justin Dakar ki wacha khut sngau bha ki bai ki pa yong ki khna wa ki wi nei liang ukar menshalla hawa klam kam ukang san kan tu ya ki khna wo chimkhia ya kani ka buksier nei bha wa ka sport ya ki ni ki singi da man go le kalat ka mai jak po wei hejo ipor penpana wa kadang man MLA u daw ten chu chu u ya kani ka coaching we daw thu chu chu u ki lat ki luti nei benta u kan tu ya ki wi dawon ki jai sap yong ki khna ki video e ye klam ha kani ka singi to u Eugene lengdo ulas ki rembai u finance bare u Justin Dakar we de yo le iklam nei benta ki bai ki pa yong ki khna wa ki wi इन गलियां यो पार्टी UDP कते स्टोरी है यो यूजिन को अपना है ई हा पर वो डिक्लेयरो यो दामु यले MLA आर पुली ई सेल्सी भा इन गलियां यो पार्टी निभा इले ई यूई को फ्यूचर wat ha party yang ila UMU ke contribution ko he ba sang su bai bru ha ila ki apo madan polo tipki wo Eugene da wano ki MLA ila ki gi kham tam ge jing em biang u punjan chu chu go li ta ki bi wan bi bru che i ka ko party i sang su bai be jing em biang u tam marsen declare waro i siao kamong yaman seni wa dadu i yo ni wi ramba wa hanor manu ka MLA bat ile u rayo u dam hamman laki district tang kosnya sup hau ong heliport hapo yo ke Jañtia Hills the jet e ya ke East Jañtia Hills twa mele ke liang yo o di ba heliport keli yo ya ki kam ko utmu khana u to wa spread ya ke academy ko yo o heliport ong leti to one Jañtia Hills ya ba one nong kong East Jañtia Hills kamu perlu ko maya we jani we inga ka te kumsen de por heni la use can dia mo ye ke proposal na keleng yonga ba kam jo na ka team Kyrmen Foundation hado ko ki Sdang nong kong ki yak ada ya ka ni ka academy yong ki hapo Jañtia Hills lamba yong East Jañtia Hills. Thank you so much bro for your contribution ni na keleng jo ngi donate ban ai bi lagi ngi scam ba ki jing to why jo ki habit ba jo ki mi pa but number one, kinok is Jañtia Hills ni next kid bapindon ha kata kelenti ke jia jo pinyo ye kata ka achievement ke jompi bless you both for your contribution chim dini ke lado e kuble le yo XML em brom yo i kuble chi bon kom samsuk ba ki ten no pi klam bi de ta yo i ko ma na ke chu sakya yo bon sen wa kham tam ha ki por ki borim em ki em ka sap yo ki large khma nekat ni yo i wa da yo ki khamtam ki konkro de ki khna yo i life khmat da te ko contribute yo ki parents khamtam ki begi pa ek kala yo le se la re India da qualified ko hom nu por ye world cup next game da pdi yo i da em win ne ar yo qualified man kam to player ni le ki ne banta yo ko world cup kete to ko goal i perchang ye be tangi te borong au IP poi chinu la de ki be ki pa em AP ki support ki kon bi pi yo wai la de AP ki masen de kloi ga pi wan chma hande kwa khma ta me AP ki be ki pa
Ek player le yakni ki he ki sian yong I nadu ki ramba chnong ki secretary chnong ki member chnong ki bo pero per kham tam ki special invitees ki em lang in negasni ki no kit kam ha balang but ki be ki pa ki yong I but kam ju le yaki kit kam hin ji to football po yong ki East Jañtia hills yong I ki bo man kam ki coach ki referee but ki bi the one ki bata ki bo pero per but ki player ki bo rim le एक जिंग ब्लेक वो है भाई की वो की एम नहीं ऊपर हम ताम ये भी ब्लेक बात की एम कौन नेक्स्ट नहीं बट हम ताम ले एक कौन की कितना ये भी वो मान का भी क्या ये भी तो ये वो ब्लाई एम लांग शुरू की हम ताम ये मान के दिया जिंगला की ये एक वो मेरे को भाग के जिंग जाओ हचवा चोंग वो अनाउंस कर तू करनी वो पंतिप ये भी काम की बे की पा बा काम जो ले इलांग वो वो की East Jañtia hills hal जिंगला लुटिंग ये के दाव वो ये लुट पोरी लेने पर चांगी Lagi tu yang kita development apa yang East Jañtia hills kadau to we em kita hisap kita talent hagi ki kon keru yang ni ni ti dau kumoi yang ni kemadan the em the contribution ko he ba nadu sports association hadu dc bakam jol ki he ki besian yang ni thai da ko wan lagi tu yo yang ni kemadan hanre hagi te jing lai ti kam nomik ma do pi de pensinya abi bakam jol hagi guidance yang ni ki he ki besian Siang tu over East Jañtia hills. Biang do kini kemadan. Do kini kemadan yo in biang bo spread I yang kini ke football dan ke sports apa yang East Jañtia hills. Ande sang kumenu wong. President Minister yang berong kata, udah iu yang kecingirap. Ni benta bo yo I ya ke we football taf. Hete hachnong bo pung chnong. Ke WM the synthetic gallery. Wadaman ko kame cucu yang kini bakam cu le ke sitting gallery kat tu kani. Kata tu kawina ke lat bagi dah yok sanction me ngai menepui kuar udah petip cik pai ba ni ba kakam kata biu yo ikibok ardan ni dah dak em kini kemudian ke kondak kau aman hi ke jinglai luti yang ki wek ki sian ni sports association the bo ki yang proposal wat kemadan le ke jinglai luti yang ki bo proposal but follow up dika bo ila sedubi proposal ni ji to wa ki indoor stadium yaki indoor stadium la de khloor minister bem rom yakate ko khanai ki member yole se bode tip higila wadau I ya tu badau penyo aku mo boi kat kam location boi heden chiro kan tip hinu area kat kam ju yo yonga I ni sports association yong I heni to udang light ithau yole se boi ni le ni jinsta ki yong ki mo hinu boi ka te to live ho jinsta ni ki he ki sian a big congratulations yaki mo pelai yang ni ka sports association ki yong I wakini ki artli kiwa lanti na do menchwa kate na man ki kiwa chakjing jok wo yo yakini ki artli but hejini to le wakini ki madan kiwa ken kiwa man five aside yo pa piu yo clear east clear west de yo haden di jing yo I ni ba ha tu tem madang man kam emli ko won kong ha tem won kong bo sandli ki proposal le beta yo I yaki madan ken haden itu the job kamong hit por badang em machip usong opposition no to uplim yo I la I yo tekan ni ni dem pun senta kada man go han ruling ni te da hab du split yo sedu artli he ini but artli chaka ko bi dang em go pending ki laluti kini la man go ka achievement wo I kilat kiluti ne bata yo ki kon kinat yo benu lai practice but dang lai luti cho impem pukut di do ini dang lai luti sekatu kan diteli ki chnau ki do bo proposal next kemi kamtam kini ki chnong ko rap head population ki wa man like ki santar ki wa bon ki khna ki wa yele ki kwa you lai luti ha ki tu ki area khna mo yu man mo ji job do yo ki practice kini to ji lai luti na galian yong akam no ni khwa ba kini ki he ki sian no pai sports association pa ki ji ya luti yo kini ki ramba kemi hejini to wa ki wan ki infrastructure ki jinglai luti ki te da poi ko port dai batai dai pusnyau ba ki jinglai luti nang lai ko chai ni batai ko sports ba ki wan heni por ka kwa obo ko bi ki pusnyau ba dong pi ha ki jing sa tu lang chiru ba Eugene do ong itu wa ya ki na sa tu ba I ka tu da yo pi ki practice ko hika ni ki coach wa brom yo I hanre halor ite ikwa I wa ka kam yo I ko social media ka ni khlan ba go ke YouTube channel kan iklan ma boi ke competition wa ke prize I dapat TV wa kini ki kena yang I ule ki ke skill yang ki be ki pas yang ba yarap tan video yang ki kon yang pi kenang wa ke tu skill yang ki yo yi ki man ki no job
na perdi yang ki khon yang kiwa em perdi yang ni badan kiwa man kita ki aspa ngot na perdi yang ki daw yo ki je prize kiwa daw decide na len Kyrmen Foundation ba kam jo le na len yang rang digit nei te daw ki jingla ti kerpa di ki be ki pas ya ba pi le em lang chiru ki khon yang bi yo le si hipor ki kendak ki bol ni ki skin ko pinyogi sel bahari ko ki ketu man ga kelat ne betayong ke competition wa I daw de I ne betayong ki kena baru cuma le kuat yang ikut play season kejing ikut play kuat ba ya the Kyrmen Foundation bakam jule ya Karang Legit United Football Club. A big congratulations to both of you and thank you so much for your kind contribution.